بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت حضرت علي رضي الله عنه قو اگرت انسانك بين سر حقية تبب سبب هداية انسانك اشترى جدوه صور بخيرترا، يعني ده زمان پیغمبر عليه السلام ده ان حيوانا قيمت لي دوه صور بون، يعني قيمته وزيده بون. پیغمبر عليه السلام گویا علی گو اگرت انسانك بين سر حقية خيراتا خيرات دوه كصور بهترا. demek ki insan vakti cevre bibne alikar bibne sebebi hidayeta haf hakiye cevre bejin qanciye cevre bejin dibine xodan khair. Xud Teala jî wasfe ummeta Muhammed wehad de dibe kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas, dibe dinav insana da en ummeta khayli ummeta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. كما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. چونكي أمتا محمد يكج وصفه دائما أمر إنسانا بقنجيتكن، أمر إنسانا باشيتكن، بري إنسانا ددنا ريا قنج. دبي حجاج ظالم يكج والي امویه یا دبی بظلم خو مشهوره دبی روزه که جکی قحری گوزه سریو جکم وجد به وقتی گدهات نحضوراوی دبی دوداوی ده دیری هبون اگر سری کی هاتبان جکرن دگود دیری چپ دوی ببن و اگر سریوی نه هاتبان جکرن هاتبان عفو کرن ویدوی دیری راست را درباست کرن. وجد به میره کات حضوراوی هنگی ہے جانلانمیش بود ترسیا وقتی گو درکوا گو معتکی جان دیری ده درکوم حجاج ظالم گو دیری راست و درکوا درکتو خلاص بو یاردمجی گو والی من گو تگو بر بی کشتن گرکت دیری چپی را درکتبانا چمت دیری راست را رشانی دا گو انسان مسلمان güvenilir. İnsan Müslüman daima işte qanj havale xorat beji. Beji insan Müslüman yekji özellikle ve çiğ ümmeta Muhammed te'amuruna bil ma'ruf. Daima emri qancil insanat ki ve tenhavna anil munkar ve hafza insana nehya insana ji işte kharab ve pist ki. Yani dibece halka pisa afşkine başa devit işti berda daima ahlakı mümini musulmani çiya emre qanciyet ki nehriyaş harabiyet ki ve tu'minuna billah ve ya heri mazın çiya bahvariya bxodiya. Yani insan musulman vakti bahvariya bxode tamam be ve emre insana qanciye bke ve nehya insana harabiye bke او انسان ان انسان باشا ان انسان قنجا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي دبي الا اخبركم بالمؤمني صحابي را دبي ما از مؤمن جوار تعريف بكم مؤمن كيا مسلمان كيا پیغمبر مجد ورد تعريفه مؤمن دي دبي ما مؤمن كيا اجوار بيجم دبي بيجي يا رسول الله دبي من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم. وقت إنسان ده حقي خدا ود حقي مالي خدا جوان ميشي إنسانك إيمان دار ببن جو إيمان أن يجي بهور بكن بولا أف إنسان ضرر نادي مجي ونادي مالي مجي أف إنسانك ساغلما وقت إنسان ولو بيجن ها او انسان مؤمن حقيقية مؤمن كيا او يقول ضرر نادي انسانا ونادي مالي انسانا
پیغمبر ما علیه السلام دبی مؤمن اوی ضرر سزا ضرر اوی ناگه انسانا وقتی انسانک او صفته ده هبه او انسان مؤمنه گوتی پکی مسلمان کیا والمسلم من سلم الناس من لسانه و یده مسلمان جی کیا اوی گو بزمان خواه و بدست خواه ضرر ناده برای خوی مسلمان یعنی مسلمان زمان خواه بزمان خواه ضرر ناده برای خوی مسلمان یعنی غیبتا وی ناکه دا دی قودیا وی ناکه دا حقیوی دا خبر ناده پشت خبر ناده یعنی افترا نا آویجی دا سان مسلمان کیا اوی گو بزمان خواه ضرر ناده مسلمانا و اوی گو بدست خواه ضرر ناده مسلمانا اگر با هر دو تشتا ضرر ناده مسلمانا او انسان کیا او انسان مسلمانا وقتی گو خلق جی آمن به ولا وینا ضرر ناده ما و ناده مال ما او جی مؤمنه یعنی اب هر دو نیزی هفن اما یکی به از مؤمنم یکی به از مسلمانم گرک اف ازلک اف وصف ته دهبن یعنی چه ته هبه گرک خلق جی آمن به نه به ولا وی دزیام که او ضررام که او خرابیام که او انسان پیسا او انسان نساغلما او انسان ندرسته وقتی وانا تده هبن جو مسلمانتیا خوب که و شبه ده چونکه مسلمانتی گرکه تبدو خوب دست خو ضرر نده انسانا مؤمنتی گرکه ضررات نگه بدن انسانا نگه مال انسانا وقتی گوتوانا بکه ویچاخی تنه مؤمنی تنه مسلمانی اما ولو کی گو کملکات مسلمان جی لبلی احلاق تنه احلاق مسلمان آیا یعنی احلاق اسلام احلاق بزررتیه مسلمانتیه ده ضرر تنه لا ضرر ولا ضرار یعنی اسلام نه ضررت که اونا یعنی یکی خرابی بتکر تیجی خرابی که پیب که اسلام نه اوا اسلام چیه وقتی خرابی که جیبتبو بشکل کی گودکار به و مسئله حقیق و کار به جو انسانی بستنه رکت بویش کلی معامله بکه وجه خود تعالی ما بقر نجوا انسان مؤمن وانه گو ضرر نادن انسانا وانه گو ضرر نادن مال انسانا خود ما بقر نج مؤمن جوا انسانا و خود تعالی بزمان و دسته مجی خرابیه ندکرن برا خرابیه ما نگه مسلمانا خود ما بقرن مؤمن و مسلمان انشاءالله اسلاوه خوش وردشینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته